They put God in dark costume. Who can stand before him? Hallelujah. Poverty cannot stand. Sickness cannot stand. Sickness cannot stand. Give us Good morning, Nana Pay, Bibia, Utiemu, Efribia, Sofo, Eric, Nana Pay, Midinchia, Eddie Bro, El Bibia, Owo, Sewo, Ghana, Owo, UK, Owo, Germany, Bibia, Obia, even Owo, Afghanistan. Nana Pay, Midinchia, Cassia, Eddie Fi, Adom Ahengua, Enim, Ena, Mede, Ebro, Osofo, Eric, Appiaw, Ena, Meneo, Casse Sabre. Yada wase Awurade hyira wo se we bio radio no ama kwan se nana pay yentumi yembra wo fie na yene wo enche onyame asem anase yene wo enkasa sabra odu radio ato Adom FM na onyame adom nyina na enka ene anape no somfo metinemu edema osofo SK Appiaw a sabre ne brother Ephraim weekendi ena omoye yenti me no kase Osofo Appiaw ekodada oni enkran ha ntino bo modern phone won frɛ no na chichire ne were Osofo SK chichire ne were o chichire ne were so a Osofo SK metie wache wa yinhira ma me mentumi mba nanso mentumi mbe ya de bia me wo me bibi kakra me de boawo nti betumi afrɛ no 024 278545 0244 278545. Also for SK, good morning. Na wa mana ochiano. Na wa san amane shedin. Wo kakra na wa san ede aboanso. So for diwe na fete kokom ka. Ni nua pa odinichi pe na we free me. Nti Ewurade enye wo Adom so for SK. Ewurade enka ye nyina yeta wachi. Anape migusua meno kase nyina nanea me pese woti asene se sabre fasida ma Awurade ka bibi kire no ye mo ame Americansa o se sa nyame we that's how Americansa sees God also or a great God or a nyame kese mpacho also hu ni sen o hu ni se or a great God bibi sa o se nana pe so hu Awurade sen ka bibi kire Awurade nana pe dana se tontom no bona bodin yene kese kan bichire no. He's a great God. Nyano nua bi na tap ne se nyame that great God nyame oye kese no amane ade pabi achi yen ka bichire no. He is a great God. He's really a great God. Ono ni nyame a obo ho ban ka bi kire no enche bia so me no ekọ onyame asemu yekọ onyame asemu ene anape enche bia Yes, nana pay ebraso say you know ebeche onyame asem. Inti fa Bible. Obra wade radia sewie.
fa Bible sabre obra me no nyina ye kɔ onyankopɔn asɛmu ɛwɔ Luke asempa Luke chapter number 15. Luke chapter 15. Yebehu nyame asɛm no ɛwɔ verse 11 eba na mum embrenti me ne wo ɛkan efri verse number 17 and 18. Verses number 17 and 18. Good morning once again. Luke chapter 15 verse number 17. NIV. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired men have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you." Orofo me kan ewo Lucas empa etre a eyedunum. Luke chapter number 15 verses 17 and 18. Oho ena me kan onyame asem efri ubetumi ubete story na se ye pa be sha se fi verse number 11 to sha se fi verse number 11 no a ubete ase orofo na pay me koso edinchia ede bra obiom na ohwe onyame asem a me kan ene anape a na ehya se bra ni ba no ho so no orofo enana pay me kasa ede a kyerɛw se obema wo hu weni aba wo ho so a enka ebeboa na enama asesa wo asetene mu no enyo obi ene besisen wa brabo edbema wo nemom se wa wotena se na hu nia ekoso wa brabom na se uteki decision ana oma weni ba wo ho so a ebeboa wo ama wotumi esie ginaya ejinaya obesi no ebe ejinaya ebeboa wo wade ase mesi wasetene mu no esese wutumi ema weni ba wo ho so nia wuye bia esese weni eba wo ho so na se weni ba wo ho so a na so otu ejinaya wo take a step wo take a decision a ebeboa wo trosam yi efa abrante bia sabre Bible kan se wabisa ne papa so mfa ne japade na famu de emfa ma no tio na enu ena me pesa ohunu se Bible se abrante se ne o nyina afia dumbiri bia neni ba no ho so enana pay me kasa churo bi se owarefo bi enka ma woni mbra ho so na hu so oyo warefo abrante bi ma woni mbra ho so e wo ne awoye no politician bi ma woni mbra ho so won efise wa setere mu wa brabo ayebo no se weni ba ho so a e ma otumi hunu se aw niami ye eye anase enye aha abrantie neni ba no ho so se anamu ametunu enye hwemi papa fie ejapade wo ho mi papa fie eduane wo ho empo apafo a laborers enkrofo ayi adwuma ma mi papa wo mutumi nya bi kura di na bi aka eti Bible se bra na ni ba no ho so no he took a decision orofuti se weni ba ho so wa brabom sa na mo a wutu no enya esese wutumi ye de utake a decision usie ginaye Bible se brantie hunu se na ni ba no ho se ade a mi ye enye anapei sa brantie bi be hu se semi di politics echi na ma ye tutura sem meni be ba me hu so se enye na so be sesa kebeboa wo wati se weni be ba hu so a masem bia ya meka sebi o mampeni a osisui o pemi me e mama gina tum into opedwuma firi mi nchen saa so e na politicians aka ni nyina e pese mimi di mi kokromoti be siso amma no se ai me je utum ede na sa adanti na se mi fi nechi ekokontokwa adanti na me ye basabasa
because nipa no hu say me na to me bi ewo me nsam se me ma mfa to me na ama no a wo hu aje se sisi ano watro application dia braw inti eye interview time and I will be selected back. I don't think I was all cocoon. Mawini bra ho so. Bible say bra branten any ban who no siegina. Mame, Mawini bra who say who your bar warefo until Fekubona Obono. Save Kubo wedia and fata oba warefo. Abrantie. Mawini bra who so say Shiraka Kranya media shroud, Skaka Kranya media maono. Now the traffic bia. Odi kwatra bia ebia na do betumi awensa wi prekonam ajiwani anajo no ma woni mbra wo se wo nya nto blog enya nsidan abrantie be se ma woni mbra ho so nani ba no ho so no o se me papa fie abrantie papa ojumayeni ma wani mbra ho so se ne awuasi no this time abra so se se ma wani ba ho so ai se wani ba ho so a ese se to me sie ginan a eye ginan ya papa take positive decision abrantia no nani ba no ho so no decide say men fata se metena ha men fata se medi aduane wei men fata se niama se ni nyina mani aba me ho so se odihia bapa Ghana ni ba. Bishop, good morning once again. Me do haya na makao pa o. Eya na mafio na makao o man konkron Ghana ni ba. O man konkron Ghana ni ba ma woni mbra ho so. Ghana ni o sa wura bola na watu agugotem. Ma woni mbra ho se ni awo ye ni nsuo beto na se nsuo to a ebe yira fa nipa. Ade bia wo ya enye papa no ene me pese o ma woni ba ho so. What you say? Many abrantie bi kasaye na me tu no fo sa na ni ba no se sa sika ya me ye osofo say ye no kro metumpa to susu 50 Ghana a day. Esa se me twibada fufuo na me no mu akotra bi yesi ye chile. But in any ban also 50 Ghana a day within 1 month na wenya 1,500 at the ton account what's osofo. Me to be to applaud. But the minimum madam for chili. Bible says nani ba no ho so no or take a decision. Abrantie tie. Ma wani mbra ho say wo pani na wo ne ntwe wo to me ne ntwe saa ankodi awie wo to me. O warefo bi me ne ukasei okunu ne oyere nkasa wo mo ayaka ene mpa mo da so no ba ko ni hwe ha ena ba ko ni hwe ha na ye mo asem nyina ne se awo no mpo emma ye nya wo enwo bre sese mu hyem sa warefo no sa bre na mo ayaka ma woni mra ho so tie bra brantia ne nani ba no ho so no o take a decision o man pride se woni ba ho so so ma ahomaso no nyina kofom. Papa bi na semaya no akosi dwai kankan. Se woni ba ho so a e wo so hu se wo be ma wo homa so abafom. Abrantie no hu se now I must bury my pride. If say neni aba no ho so se nia o ye no anamo no a otu no enye papa enti neni ba no ho so. Se woni ba ho so a me say my pride no enda baby. Nesie jinaya ebeboa efise obi eni ho a obeboa agese wo take a decision. Na so otu anamo no so a ma wadwe nyina nya se ade anamo a metui ebesi me yie. Me hwe be nkum hwe ni fa ho. Anytime you take a positive decision, you know, have that positive mentality. As I say, would you wouldn't say who to anamo mi keke, but in yaminim nientia or my situation we see any the next step I will take yaminim what is going to come out of it. Abrantia ne say me come meje fie na se me come meje fie a me kwako kache me papa say I am sorry
Mawani mbra ho so na sua se ne yeka I am sorry. Hey. Anapay me se mawani mbra ho so. I am sorry. Abrante se meko me papa nchen na makoka che me papa se papa maye boni atia o. Ena maye boni ede atia nyame enti papa for me from so fa che me. Oh, won to me nka sorry. Say call to me can sorry and can be opposition be abon what to me asen anya biom. Say call to me can so manye ni ye me pa chow and ka waware na eguru ka waware betumi aye papa. Say call to me can so me sorry and ko bi betumi ade etufo. Say call to me can say me sorry me hunu maniama ye no manye ni ye enti for me phone so chamia and kan nipa ni bese ade age watum ama odibi obi ekron. Sorry. The gentleman any ban who say, "Aw niama ye manye nu ye." Bury your pride and go and say, "I am sorry." He took a decision. It is a when he ba who say jina also sinu and saying, "Anape mi bisa say." Decision be na u taking na pay. Is it a positive decision? Eye tusu bia wo susu e mana ye papa e mana bo anase ukoye bone. You see, so ye wadwen say situation na wo mu no entumi nsesa e na nsesa. But in every negative situation you must take a decision that can change it better for your own good. Aha. One thing I can say. In every negative situation you must take a decision, reason, suggestion that can bring something good in your life. Aye. Me se wa sitire mu no abrebia wo se abrabo no enye na ma bi enkoye. Wodi di pa bi nyan kita hudie papa. Na ba ne se wo capital wo sika dwatire wo sen no. Se woni ba ho se wadu mpempensu bia, san pempensu wei anamo ahutu ye ne na duwe koduo ma ne nya. Men ye wadwen so beka ho a na mom nyansusu nyanu hu na take a step to anamomi na so to sa namon no a ebeboa e ma de na nya papa wa brabom no etumi abaye e de aboa wa. Bible say brantia we decide say ene meko meja nchen. Me say take that decision say ene wo call boss nchen. Mame nya sa susuo ni say wo call ku ncha ko kaje say I am sorry. Abrantie Papa, nya decision bi nu ho bi say meka che me yire say I am sorry. Na yetumi asiesie yentem. Isan say nyame ope say be siesie yentem. Se woni ba wo so a nya pese ohunu say adeboni bi a wo ye no me hunu say wo ye tie nipa nko but wo ye de tie Ghana. Eno na mema wate ase say so wo Ghana na wadwe nyina ne se oman sika na obewi a uwia nyame sika ha sofo ehe na odi afai sakra wadwe o se waye wadwe se company no ene sika ena wo fa e ma wo watumi adi a eno na sabre wo se no a ma wani mra ho so na hu se wo yire ne mma bi wo ho wo betumi ni awo se no betumi aboa no na wa invest ma na bibi papa bi ma woni mra ho so abrantie wo tumi tete oba no da bia ma woni embra ho so wei ene maf me freda ya na me wotem bia no na me na me kire wade me kire wo se ma woni mra so wo tumi ndidi anyhow na wunya wa pomuden but so woni beba ho so na so obesesa na watutu na mayi a ubi bia betumi aye kama. You see, Bible say abrantie no nani ba no ho so no he took a decision. Ejina be na wosi wadwene se bia okọ aye anje ntumtie. Bible say bra brantie no onam okọ no ne papa hu no echichichi ende mesi baby a wo bia nyame ehunu na se nyame hunu so anyame ye de oje utum
ne papa no agye ni to mu. You see, what join say bia so kwa they will not accept you. But so kwa ye be say agye watum. Politician bi benu no ho na se wakwa. Eye de an party beji na tum. So bi betumi enu no ho na se wakwa. Ebusua no beji watum. Asa ye wa tu. So betumi ehun fom so na wajo fom so atumu a. In every negative situation, you must accept your faults. John fom so tum. Na so John fom so tum. Na so tu anamu e fata. Ni awahwere no ye be mawo. Asen mawo. Na wasen nye bium. Just learn. Take a decision. Now take a decision we are. Take a positive decision. Think positive. Na so think positive wa. Definitely ubenya good results. Abrantie no esua senia yeka I am sorry. Or wherefore wuntumi nka I am sorry. Abrantie wo adwuma wuntumi nka I am sorry because of oka wudem, because of odan wosi, because of city petekuta. You can't say I am sorry. Eno ema wo ko down. Bury your pride and learn to say I am sorry. Ka am sorry echira wo boss. Ka am sorry echira wo kunu. Come sorry, echira wo yere. Come sorry, echira wadanfo. You see, one won't to mean sorrow nti one wadanfo na oboa nkakra no. Sisi a omboa obium. Learn to say I am sorry. San say decision abranti ni taking is a meko. Anapembi say decision be na we take. Ehi e na woko. Adenti e na woko ho. Ede na woko ye. Ede na opese wo achieve. Take a positive decision. Change your mentality. Se sene tibia no bebia medru ndie maka ho mentumi sorry biom na obetumi asori ebiom ewrade betumi ama waye nipa kese onyankopon enhiraw se nana pe wudi ufidie ede ato Adom FM na wetie onyame asem na obema weni aba ho so na we take good decision na we take good decision no a ye take decision entna ho take a step to anamon na so tu anamon enso de ka ho a to me achieve results. Learn to say I am sorry. Na unyame ebe okese. Medi wusi no na me pesa oti asese fa pen natural normal way. Fa pen natural normal way. 05 0 90 15 10 10 050 90 15 10 10. Number way media mampacho ofra. Now fresh a bishop u book no me pebi ato pepe bishop book ni bi ato na o request ya unsa ebeka book ni so bi nyame hira na onye okese ene anape ewo Yesu Kristo dinu.